Taram Nokse. The city in the Manipur Kanaka Second Chandel district on Ihananda, Chandel district cabinet, state cabinet, Panto committee, Panto Piana. So I see political parties in Geduga, Miami Kari, Paswai Kari, Hobi Bahabi Mutan, Kanajava, Lurang say, Kitan Hydropota Habitat, Narangi, state cabinet, Pantopa, the party that was from Lakukiva. So I see that a Mukatan, otherwise positive of the Kitan, Numaita Rata, Hydronomy, NPP, Moroida, MLA, Suariva, Kendra Geduga, Minister, who will be able to Hoki, foundation stones in the Magin Yodo, NPP workers and Nuaiti kind of Numaita Power open to the spicy shoe, Tasing Yodo do by mistake out of Bazala, Aduga. Your whole room, she kind of color, your home, the Bazala can only them don't want it, otherwise you put otherwise you couldn't with the Dabini. And plus, Lampi the Keda, going to be heading open the reception programs in case Yam Chow, the Panto, Ibon Sindu Natabada, Sorokta, welcome to Sound of Valentine, Haramena, social media, the Tackle to Chile, otherwise in Dodum, Hanasudum Masi, among Sargal and Resudum, Tava, Potatum, Tokitoki, Radisum. Hamu Adum Kanba Yabzala Madu impact no Yam label, no having done the Lorraine Legend be able to get some day, get him from video say, Khelen Thokchom, special correspondent telegraph, Taramuxari. He get the Tama Community to say, Vivek Raj Wangkhem, General Secretary, National People's Party, Vivek Raj Taramuxari. The same Mokti, Nasiki, case of whom Sunava Torong Germany, Madudi, Maru Chandelgi origin habitat, Sandienda, like Mu Maru Nakitan. Renowned person, as a Maru and Grand Panto, Kiba, Sipsaki programs and Chief Minister Ahanan, BJP Sarkar, Parameting Ihana Tunkiba, BJP Chief Minister Masum, State Kitakta, Ihan Boy Cabinet Panto, to give a tango, Kari, Wakandari, how we have to do Subsana Kangan again, and the Kanzaki and Torang of Getago, Nasiki Panamaro, start with the gate, Mingse, Minguna, Ihana, guess I have Dr. Donald Kosane, founder principal United College. Chandel, Adoma, Lambi Lakpadu, Bandi Kudung Chardan, Baramorakan, studio, Kilpon, the I put the necessary guest and Nikatan, Ponas of the necessity, Saru Yabishi. Ya, Dikan Yaning, Ponda, who already has a tattoo, Lakunam, the way of Kilpon to Masumati. Takelen Yanam, Sibaroida, Narangi, can say, overall height down. Developmental can also they sing a decision that so Hekpai Mitiki, BJP, the Little was a car like they give it a Matan Sanjali. Chatpa, to buy road chatpa, to cabinet which part to go. Sandel Yoreda. People say Tamo agitate, BJP government Dunga in Tambining Branatraga. Development you never say Tangai Padana, but see 100 Torombia upon the cabinet with Pantopa, two in a pump Chatpa. Cabinet ki agenda the state kini. Chandel the Chale, second time ni, Mamang the June Tata Churasan to the Chaluraga. Cabinet Pamura. Pare government Zigi, my Wakalondi, Sing the Zoo, Sarkar Sina, Tam the Sakotpa, Dumaina, Sing the Zoo, Sakot Haningi, Aduga Sakot Hanana Bigi, a commitment lay have do. Utkeno, Hona Male, Adu Sing the Chalang, Mamang the Chosa Bursalure, and Garang the Chandi and the Chale, Matang the Moy agenda lay, Matang the Sharatchandra Sharma Matunda new district Farjole, Adiki Chandeli Matanga, Tenupole, Ade Ukulgi district Matunda, Kamjong lay, Adishon Tamilongi Matunda, Anova district creator one Nonele, Senapti the Haragana Senapti, Bifurcator, Canola Campobile, Smata Mai agenda government gi Magi, Baliba, Chief Minister Birani Wakalondi, Sing the Salaga, who came in meeting Pamik and Haraga. Sing the shoe, a quina, Magi, government duna, sing the shoe, in Hajiba to Mina, Tamgamana, Sakot Hunting heavy agenda do Mali, Manton Budo. Adra Quini Yangatodi. Quini Yangatodi Renati, Pare, sing the Chale, Mamma Choasam to the Chale, Narang the Chandel Chale, Matang the Sumana Taning, but this is the success in Chingi. Adu was Chalu Adu Taudu exercise, Haitare. Whole day, district administrator Mabu. Reception to the Pasakiam Tinguni. Entire minister Mayamdu in Fall Regi, Cano Chapada, Chandel Chapada, Tingamudo Pasamayam. Thinking of Pasating have to give, I cannot be one at it. Thinking of man, Adu entire man who told exercise to give benefit of Adu Ladi Fayevo, Adu Yangsi,
kano chalagari chandel ji akhoi na changda am phatam ni palen de hore lambi phatam je pothole ngakta lebni adubu kebne lakudura chimse lakudura ne somehow khra feel tormoni ko ari hoji ko saran habire ba welcome to saunagal ngai tharmi do adubu chongna lambi de romni adubu di muthat kre ko adu nate bida aina khanjabudiri hai tare tawrudu su phai adubu moina chingda chalaga cabinet ki meeting phomru dui kanabudo chingda chandel da maduna maram oidna moida moy development da krai bau purke purpa ngamgde ge dune question de okay ab chandel chalani chrobon chaloni harmoni package lak thokre ngara package adu ene lak thokre ko tawde di ngarang adi get ke sadna welcome tawni am tore same thing ni Sharatchandra mana chapter visit to samani chalu kan mana chaluri praja da chandel da leiba Sharatchandra da leiba praja miyam da cabinet meeting akhoi lamda laga cabinet meeting tawre minister mayam laen haraganda adugi matung tawda follow up da chandel da lakwa development do aduneba prajana pamudri meeting cabinet meeting phamudu nateba exactly haibudi amarom da cabinet karigi meeting sing gi jaga sing da pangthor ko se yam welcome step ni to godabu khanaga do wa yengu godabu phomdi cabinet ki mifom duna maram ore kan da high particular district to da kari hongba kari chawkhatpa lakpa ke haibudune ko ne yengdo risem samare kan da maru Vivek Raj kamai thambini ngarang sali singi mathang pai khali go to the hill haibagi posting slogan ke sing mapung pha lei aduga yes Impal da kai da pangtok cabinet ki kenu sing district headquarters su pangtok pu yam chani haibagi kanu su dum fulfill tawi haibata aduga taklen thambini ba yes cabinet pangtok pu welcome tawi but the things last kanu di kayam chawkhat po pore kayam developmental work kayam chawkhale kari hong por phung ke haibudune maru ba challenge di Vivek Raj comment thambini chumi yamna taung Khelen thambiri point myam do first and foremost akhoi gi hojiki leriba BJP na luchingba NPP NPF myam pullaga sarkar am leirse sigi inclusive governance purakna bahna wada chingi hojik phau da district mafam ani da akhoi cabinet meeting panthoe Tamenglong da panthok ni tawda akhoi gi nong gi phibam cha da lambi weather but high river hojiki tamogi kano do I support to janingi yes we have taken it to the hills adugi kana bodo praja me am ta kyam phangan gada bono do phami gada no see kano gi cabinet kano to wai se even in Mauritius to leiba khoi gi kano gi moi gi sea gi problem khoi gi fish me am sirak pagi adagi plankton me am sirak pagi plants me am underground kano gi underwater plant me am kano torok poda moi gi in show of protest in show of kano the all over the world Mauritius to cabinet underwater cabinet to be yawa this is a part of history aduna Manipur da koi cabinet meeting koi cabinet agenda kam yawi kaya to ye koi sarkar makta koi pai dam sarkar makta koi yawu na tamina to yawi di party bi yawi but I myself I'm not representing the government aduna kari agenda kam logi koi thena jabada kano di amakhati yawi kano gi na su government ki spokesperson gi na su karam agenda da kai ki decision logi su ya phajana press to yaw but I fully support tamo Khelen de kanogi lady sigum exercise na chokhat only package khata law thomaga halak padi kana roi sina apho purak padi phani okay thank you Khelen as a whole Manipur say the role of women had kanda nupi sing na lawrokpa sai ki post second world war aduga pre akhoi ki post ki second world war amasung madugi mang sing lawro manupi ki thogang sing tamoi khabada kaukthukpa aduga kanam to no su kaukthukpa ya do mande aduga ningjang dana legado poni aduga in case karum kanda nupi sing gi role sing sida akhoi ki religion haraga su jat bijat loina sunu yaw ki Manipur ki tamo maroina Imphal gi head at the heart le riba ima market se masi akhoi ki jaga sin betung na mafam maming chali damo akhoi women markets men by women only haira kanda Manipur ima market se adwai ki potu da maling khamra district sing da simak chaw bonatra ga su district sing da su women's market women gi bending place hai dai damo borom dhalati swai ki developmental se aina ngarang ki chandel khakidu na tabada atop topa ukhul la e aduga tai da su sani haibagi plan se tamo mase yabining bra aduga the role of women sing do masak khangbi bagira aduga madumak chawbo natra swai Imphal gi mak chawbo natra su khara di moi gi place am de phibam thoe wapum se masoi se kamai thamini ai ma sir market place ma thamdi pai adu
kada boy nupi ngak tin thok tu no ha question di hoi khoi nupi lan ani thok re khoi nga December 12 ta nupi lan palan tawri aduga incident ani ni khoi na Manipuri nupi ki role chawi chawi nupai role di kai char khoi khoi na nupi ki role chawi chawi na nupi di in thok na nupi ki market sira imphal da ani ahum le re ukhul da nupi ki adigi Chandel da nupi ki Churachandpur da nupi ki Chief Minister na promise ta every district ta nupi khaktagi woi ba marketplace ma thamni ha Chief Minister gi magi promise ne ukhul le tawre ari ngarang Chandel da foundation stone le tawre what about men's role nupa gi role dikai charge yeng jine khoi sei sita LP movement gi woi bro any social issue ari ga afas pa gi mayok ta boiro nupi na loi mang thai nupi de loi lonjali nupa sing tung de illi khoi nupa gi role dikai charge nupi da ngak injin bagi ke nom le re chummi nupi na khoi history da armed forces special port ek matang du boiro matam de British ki aranba sashan ji administration ji boiro nupi na tawduna dum lai aduna that is history adu history ni adu ngasi jo nupi ki market na karo adu khoi nupa gi role dikai charge sai da out of context boy gi ha ga dra aina nising hom lai kanana ibnu khangde yangnu gol me na kalakar keno duna mana sambada nung sitire ngo uchani mera haraga nupi dana waba adigi nupa na nungai ba isem leba aduna khoina nupi gi market nupa di kai charge nupa role di economic development da Manipur economic development da nupa jo sigi equal role logdam ni habigi keno tu government da lebra habni ro khamje nupi da keno khoina impesa speed ne ko no hoi moi su society gi contribution to economic development da political development da politics da nupi gi role adigi kano da policy making da nupi gi role logdam ni habni adu akoina sina market da nupi da in thok to what about nupa gi di si question je sarai tok jeni okay haidi nupa gi market sabiu haibagi natabada market sabu welcome to but socio economic contribution dati nupa gi role su lohon ngi habni nupi ngak ta pangin thok ko su ain kan bada madai do mapung pha ka da biwan man de habni maru Vivek Raj kamai thamni same question ne do ta Khelen power feeling se yabining dara ta atop maru ke supplement to definitely ta Khelen he has a point akoi lady yes all over the world akoi ima kai thel se it is famous ado Vijiki Tamun Thamiri point very valid. Today's time of unemployment. Unemployment lady mayam nupa mayam thabok phangdana koi change mayam sida definitely this government also should think about the nupa gi can be phai and yes nupa gi su room grabbing and at the same time tasengom maki nupi rom da yamna emphasis pi haibe wa hum de nata bada nupa gi role so reason mal wabni sam like karim kwa da nupi da sumin thogadi nupa gi role se samoy kaw gi su ya haibe taklen sam na kan taklen mathang gi se maroina ngarang se masi taklen da lakser roi koi marupi Vivek Raj chasar ge maruti ngarang se khabar da kai reporting phasana yaw Vivek aduga maroina foundation stone gi ming sing kai sing mase loina ba kadum yamna memory o hego da pot ne tung da lakada ba generation sing na sukhang ga da ba thok karam kan thu ki kana yaw gi important person yam chu maroi ba kanu ne khoi foundation stone gi plek ta NPP se amorom da herti allies ne BJP ki sarkar pai bani aduga local ministers no local MLA suni not only the minister ki nata ba local MLA ne local MLA mai area du kari gumba development ro ro kanom tho the local MLA se yam chaw responsible ne chen bi ya da ba so ida marup Vivek Raj ming yorom ti kai se kari phau bi soi bi yog do manjala sam kharana yog do du nungai ti kai na phau feelings maru ni NPP ki supporter particularly in Chandel district kamaina thabining yes this is Chumi, in any government, even Amada, even if the Prime Minister is coming, local area ki MLA though he is given the most importance. As a local area ki MLA dugi ming adugumba project achawma foundation stone le tawra whatever the local area ki MLA masamaksu cabinet minister amsu oyimni. Yawram they say it is something very sad. Even as a partner of the government, it's very sad. This should not be done. If there's politics involved, but these kind of things, but these kind of things we don't subscribe to. Let it be any government.
local MLA की importance नहीं तुम लेके ताबड़ी local MLA याऊद ना development तो कैसे पूरा पुंगा मोए ना local MLA की मिंग याऊद दिखोते हैं तो शिगु मुझे avoid तो वो चुंगनी है ना लाओ मतुंग द थोक तरह बस मतुंग द थोक तरह ताकि लंगा मैं फाउगी गरांगी मरो ना प्ले याऊद मिंग याऊम दब से आई ना MLA और रसू local area दे MLA रसू आई feel टाउने at the same time मरो ने NPP की workers सिंग ngasai gi Chandel na leribo district na kitang pungning siba phawdo takiren phawbom tokpa jala masarat aidi basidi issue na te khali ai gi ko okay we have got larger issues isam samna ra ngasi Manipur state wide banum kore 5 to dawn to ducks kom Korean Maoist Communist Party o ke no na lalo group mani moina kaurusina Korean haraga PDS items hai PDS item में जिधर लोन चल रहा है कोई चेंग अरे चीनी अरे कोई गेहूं चलेगा चले सी मिनिस्टर का लालोबो ऑर्गेनाइजेशन खरागा मानरगा लोइना हाइदो खीदना प्रजादा फंगम थोकुदुर फंग्रेना बन कौरिनेबको सिगुम्बा तंजासिर हुजिकी कनो दुदा करेबो हुजिकिदो फाउंडेशन सिर मम्मी हापी हापती कने तौबुसे सिबुदी होय सिबुदी सोयब्रा कनो अदुम दि लेरमुनि को होय अदुसु हाफम थोगदि हाफम थोय अदु कनोम दि लेरमुनि को अदु इशूजे सर अखोनि खन्नरिसे इशूजे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मतांगनि हुजिक तौरिबो कनोसे स्वाइदा सिदी प्रजागी चखोगु मरि लेने पोनि लार हुजिक हंगाम पुंदा लुपानी फू पीर पोनि मी निपान चाबा इमुंग अमददि हंगाम पुन लुपानी फू पीबदुना चरा कोनद्रमनि 80 द लुपा मपुन अनि तरोगा मी निपान चाबा इमुंग दुदा कनो तगुदो पोनि हंगाम थाजरेबा फार्मर सिंगी हंगाम ग्रोवर सिंगी मोइददि फंगेगो अदु वेरे सुन हंगाम थाजदबा हेन टू मो पीपल कंबुदा क्या मोइदि क्या वरम गुदि हैबदो अदु बस सुम इशूसि दे सर आई खना नजनि हाय तारे ओके हाइदि बन की इंपैक्ट से बन की इंपैक्ट तो बन की इंपैक्ट बुंग सि तामो सम नारे कांदा चांदेन नि लाकदबा नसाई की फॉर्मर फाउंडर प्रिंसिपल हाइते यूनाइटेड कॉलेज चांदेल की याम यौनिंग मुने नसाई टेलीफोन वरी साब करे ओजा सर यौजगे न दो बन नंबर मोर कांदा बन नसि मक्तबो मरु बेक अचौ सांग कोइ मनिंग द गार्ड मुंग इनरे सखि बुदि खंगद्रे नत्र खंडक पद लेदि खंगद्रे अरा पोफम दगी करि वफम चनिंग आदि प्रॉब्लम इदुम चा दबै सम सम नाय ताकलेन यस ताकलेन फावबि दो होय नुवाइ तब फावबो जो फारुंगनि अदु करिम कांदा नसाई की लार्जर इशू से लाइक बन की करि की तौरिबो मतंग सिसु अदुमदी कोक्तै नंधौ यादि हैबने नसि मखनबदि नते अदु कोक्तै थोलपुदनि ताकलेन सम सम नाय कांदा मरु विवेक नसि से मरुइना हौबैसु थेंगनदि खरा हौरे या नानबदा येंग्रे बोदम पुंग से एजेंडा मणिपुर से मतम चाना हौबो ngमदबसे आई मियामदा बसे खोगी असोइबा अखोगी थिंदबसे मियामदा गाकपियोनि हाना नाइजरी मरुइना हौबो ngमदबै दुबुदि ngai गेस सिंग सुंगाइ भाइ ताइ लाखदरा वखन से अदुगा लाक मंदबदि उपाय दना थेंग सुतेन हौरपदुने मरु बेक नसि से ब्रेक सु लोगजर रोइगे मरु सुनबा थबक सिंग केसिंग मरुइना थादु अमगा इम्पैक्ट न्यूज एजेंडा मणिपुर नि यावद्रगदि मसि सोइदना थिन ngang रेन लाकपिनि याम थैंक यू मरु लोसलक पाइते मरुइना ngarang se mase खबर दि याव आइदि मसे खबर दगरे यावद्रगदि नत्रगना मसवाइ से तुम उद्रसु याबजाला काइसु समटाइम खनबसु दुम यावि मरमदि मैम रिसेप्शन की करी प्रोग्राम डेवलपमेंट की प्रोग्राम सिंग करी चौखुट थौरंग पाइखलगदि है सरकार की करी थबक थोरम से गरंग चांदेल की ऑलमोस्ट मुझ से तमो अदुइदुनि हाइजरिबो सम सम नारे कांदा रिसेप्शन प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम अदुगा करी लौथोम दोइनो हाइबसी अहुम सेनि मरुइना मरक सेदा लंबी दे चखिबदा सोरोक्ता सुननगा नुंगना वेलकम टू साउथ नागालैंड से गरंग इसना आन बदिनते ममांगदा सुदुम थोई ममांगी सरकार लेंगे दसो मरु बेरा इन लक्षनिंगिना स्वाइगी इशू सिंग से पुरुंग दे गैदा लेबा खरा अदुम अमनिना फावजबा नत्रगा खितंग करी हैतारे अपिक सेक्शन न फावजबदु मोइ इथोक्सबने स्वाइसि कैसु फतना नत्रगा लाना लोहुम थोकते नो प्रॉब्लम अदुगा यस चाको थोरांगे चलिने स्टेट कैबिनेट पांगथोइने डेवलपमेंट प्रोग्राम लाउथोरइने रिसर्च प्रोग्राम पांगथोरइने अदुगुम्बा थोरम सिंगदुदा सिगुम्बा मसा सिंगदि काउक्रोसु यारेबने काइना खनबिब्रा कमाइन थमिनि Yes, definitely. I myself am a propagator for free speech. Shigumba masagi le. If someone wants to express, he has expressed. It's okay. Aduna mana welcome to South Nagalim and Thai. It does not become South Nagalim. It is still Chandel. It is still Manipur. Aduna I don't think we should take it. Hojiki marup na pandigi no. Chamana na
kanoda senapati da thaina mamang CM Sri Bobina chatpa matamda welcome to South Nagaland thela me hai even banner in thela me hai but I see I believe in the constitution free speech yawrimni let everyone have his own speech let everyone be happy what is there mamang ya pam phongdu puta su kai de phongdu idu heta Cinta poktan adana khana bagi tanjar su adum lakpun te ai di ado ai do lobu der su hai bani khana robe mathok ta de ma ma pa ma phokdok pani mana khanbo khandu kayam chum chum de bai du di let the future decide what ini ado maduna heta problem na tra issue mo hen bu di oibam thokte lobam thokte ta kelen kamai thambin ngarang gi same question du ni damo ngarang du di siri kasu ma siri kasu khana ni ai khana dra su yap jara tham khana dra su yap poni samoyara sam kana gumba kharana Karena some miscreant kamu karena terus betul. Tamu is a pressman. Freedom of speech tu lagi tahu ni. Aduh dah aku ni kari haru tu no. Let them speak. No ni paham betul. Tak usah senoga. Iram boy wani, minister natra minister tem tu cakap mic kan boy cakap macam dah. We want nagalim aduh dah lagu senoga. Constitution na kau dah express tu na ba keno period. Pi betul na madumang na Okay, welcome to South Nagaland में ना लंबी दूरी इरम में हर कान एक तो South Nagaland कोई तो सुनते अब तो जो कहीं सुनते सर कोई तो लही प्रॉब्लम से कहीं हर कान दा उसी इशू से एनएसएन आयम का भारत सरकार का वाले सानरे से लोग लग पगी orang ना जो कहीं होगा वतियार जलांग चलेगा देखिए अने फ्यूरी हो या होगा दिल्ली दे उन्नरो रे राजनाथ उन्नरो रे Before Nagaland की assembly election memang dah yana biu ane moi pressure mayam pire sah ida pire sih dah aku swai dah amalai aku swai dah reactionary way bukan hom yauri bukan aku ini aku stand je sini hai betul lepas tu mulai kita udah mina kan hom terokan dah aku ini adu di yaru ini reactionary way hai betul same thing ngarang South Nagaland mana lebih iram mana aku ini ngasih react tahu ini si reactionary ka way buko aduna mi gidi aina ngasai gi tiar jelanga nei free go si jana ga poni matam ni yaram bani adu go so issue lang matam they are united moi gi issue dara ka di moi gi interest dara ka di they are united khoi united way bra ba question am lai buko ade hojikti khoi Manipur ke no da nahan all chief minister na convene to all party meeting to re Are thola kanda adigi kariba NPF yau de awang buni mai yau de entroga are Congress kamu no so kanona state government kan clarify to godam ni alu to ren to rusia sida akhoi da hagadra akhoi makti haro ke Manipur gi political parties in hai tare ko political parties in aduga citizen organization sing moi sing sha reactionary oidna adum layeba same thing ni ngarang ye South Nagaland iram betu da khoi react tawrisin adu mining adu reactionary khoi oidna le adu ohening de khoi farm stand ma khoi di sini habdo adu level hening betu adu madi ai pamjum dile okay thank you Moru Vivek same isum lakchaning buda taklen phongdok puri ba reactionary or quick film reaction se matang jana matam chan torokati yam phaba borom tare de adu reaction se sum to shel agadi reactionary oire adu sometime karum kanda over reactionary ki film da lakbu duni adu na harmful or koi matang duni sam nare kanda lepham to perform stand dudi lep ko dam ni sam nai whatever the people speak whatever the opponent speak adu na mani adu ga ngangi khudimak react tawni habegi kachu madwai da kachu kai tare hard rules like te meaning ngang khudimak khumni habegi kamai thambini because overreaction aduga it is there okay election after election plus you know the assembly the kaya Manipur ki integrity kai bi aro se akoi ki achba phire ta le jaro pone why should we react to all this react to rigo moi the advantage phangi adu sir we are doing as per the constitution we are doing our job Manipur kai bi aro Manipur ki integrity kai bi aro se center so every time this framework agreement naga peace process lakuma tamda koi all party delegation ke chattana panari aduna sigum base and it is not only the CSOs and NGOs lairiba political party me amsu akoi ki every the election ki the manifesto yawri Manipur ki nampai kai bi yaro hebse aduna let us not be reactionary let us take positive steps Manipur
Manipur ki let peace come to Nagaland. Why should we object to peace in Nagaland? Nagaland moi peace lejadi hai, let them have peace, but they cannot asigi the firm standard hande khoi myam lawdan le ram Manipur gi khoi lam khai su pa yaro he haidi phom se numul le ga di mina chitra hain hai se no doi do yam ka na pungning lang tang ngai le te sau ngai maram le te yam reaction yam pigan pa su matang utam chana hai ba react to udri su kai te du yam tum pisel adu adu gi reaction du value son da re at the same time reactionary uri hai bi film ni sam sam na ka ta Khelen ngasi gi se maron gas se gas amo wale gas amo wat ko su morom direct khana ne na boda koi khitang di kai dong ko nom nan da ba nuai ta bu tu ne ko sit ahum nang gi gas ahum kan do tu gas ani khatana kalle kai non de dum yang hang bodong to bodu ka yes ta Khelen gi mod phongdok piri adu ko maru Vivek Raj phongdok piri Chandel ki local gi ama adwai gi lai lai su hai ba adu ga mayam gi hun khang ba ihun khang ba mut khang ba ma la khan de ngarang lak bodu phai kholi gai du khitang basin de gi ta sing uri ta jing am bai du ni ta bai tan da phang da bani sam sam da kan da ye sarau rong bani ta Khelen ngasi pek ni su lak ba du ngasi jana Manipur se ngasi se ten de tele du tel su ten ta mo ma pu yau bi ba du ko ma pum phan bi da mo ta na ta Khelen bu amu khana thagat chari aduga maru Vivek Raj aina sum taja bada yung gi kari gi to athuk mayam lei adu ta seng na madu impact news gi already hana engagement lei romina ngak to sum nan thu ga impact news ngi si jenda Manipur se ma pung phan gi haina yong to ya din lak bu si mok nungai jaba le jadre ngi si maru de aduga lo selak ko amu kan thagat chari ngasi gi tamok ta impact news gi jenda Manipur batang se lo chenjana ba tanjai role adu bulamdam se tholi ba thodo athu kya gi marik sum report ki tamak impact news ming ta dun lebi